Rivadisana Mafhungo SABC twi ubva pano Auckland Park dhorobhoni ya Johannesburg. Matina mafhungo mahulwane ngachino chipinga Asia. Ukadhibana khonadzeo dzauwa mahadha katina muchorotorao umona na shango. It seems to me that you are not taking this commission seriously. Commission ya sedzuluso ya madlanga yopisera phanda vutanzi ya murado wa paramende vo Fidel Adams. We are saying that youth aged between 15 to 24 years, as well as those aged 25 to 34 years, continue to have the highest unemployment rates. Chivalo cha vatu vasashumiwa pano Afrika Xipembe chogonyera ntha. It is something that we need in this country. We had more than 12 of our players going to play overseas last year. Vadzangano la netball South Africa vo devedza pulane dzavo za urwela tari mitambo ya ligi ine ya topfi Super League pano Afrika Xipembe. Ndande madekwana rikuvadisana mafhungo pano ka SABC 2 SABC Plus katina lihaye. Vachumere uvumba mucho pano Afrika Xipembe vari ukadhibana khonadzeo dzauwa mahadha katina muchorotorao kazvingo zvipinda umana na shango. Uwa mahadha vunduni la KwaZulu-Natal vuponi ya Midlands zosiya mingwe mitava chikoshumisa chikala ichi udhiphina na utakalanga mucho uyu. Na una tsibudzo malugana na usatsireledze ya dzibada mingwe miteko esa phanda na uchimbira vachikotakalera mahadha oambarelao umana na dzithava afala vuponi ya Midlands. We just came for the day just to show our kids the snow. We were anticipating a little bit of snow, but not quite as much as this, and it's pleasant surprise. I agree with you, it's a lot colder than it seems, and we're just showing the kids the snow for the first time. Vasentara ya Thabo Mufutanyane Disaster Management muduni la Free State vohumbela vadzulapo vavuponi hokwameao nga mahadha uri vadzulengo munduni uri vadudeliwe musi muchorotorao uchihubvela phanda vasentara iyi voita na utsivudza uremodoro uri vafatuwe vunga badala dzichinga vana mahadha dzasuva kha zvimwe zvipiḓa zva vunduni ili vakoli vana muchorotoraho wambarelwaho nga mvula katina mahadha. We are accessing area whereby the snow started falling. This snow actually started yesterday at Vetisuk Mountain Lodge Road. We are from that area and the road is not movable to Vetisuk Mountain Lodge. Now we are humbly requesting our community around Tsesing just to be cautious, particularly we know that there is a challenge of electricity here when the weather is like this. They must keep calm and stay in houses. We also request them to keep children away from fires, actually not allow children to be on fire without being attended by the parents. Vunji ya zvikolo fala tlokwen na matatiele zovaliwa nga ng'ombo wa mahadha na mucho urotolesao zvikolo zwa chivalo zoambarelwa nga mahadha zalibisa kha uri tshumelo ya ngudo imisiwe ngudo dzikholavhelelwa uvuyela matshelo. Zwichezoralo vunduni la Western Cape makole akhuvonela obalangana umana na dzithava dza Swartberg fedzi mucho wa vuriya uchehone. Vadzulapo va vuponi ya mishashani ya Brondal hune ya vandambombela vunduni la Mpumalanga varusa vana vudzulo avudi ndi thaidzo nga zwifhinga zwa muchorotorao na mvula. Mvula zothomona madekwe zwadisana phepho khulu vuponi honoho. Vunji vadzulapo ve vafata mishasha nga mabogisi a u faredza zwithu vari vakhoshumisa dzimbaula uri vakono dudeliwa na zwina khombo kha mitakalo yavo. Mucho rotora wapelekedzwaho nga manyadhi ya mvula ukudisa khaedu kha vadzulapo vafala vuponi ya Brondal hune ya vavupo wa mishashani. Vadzulapo vovonala vodzulera muliro nga ngomu mishashani uitira udzitsireledza kha phepho. Zoralo vari vofata mishasha yavo nga maplastiki na matanda. Nawo zoralo mucho wa mvula na phepho ndi khaedu. Sibhlungu kakhulu isimo la imikhukhwini siyathamba njenganyalo manje angenile la ikhatsi etindlini asinamakhishi kahle okubasa nemakhishi akhona avuda netinguni side. Imvula yasiqhalisa vele ngoba nyara sinagezi asinalutho asinandzawo eklala
vele kahle kahle asinandzawo ehlala vo Lucas Latlecha vari vo thoma u dzula vuponi upu wa Brondal u to bva nga ṅwaha wa 2020 vari musi mutsho wa u rothola vhudini ya manda vha shumisa mbaula vhone vari mutsi wa mbaula u fhedza una masiandaitwa a si avhuḓi kha vhana. Sisebenta ngalo ukuthi sihambe siyofuna ukuthi godonyane ngasikhathi siyalala la mlilweni sothe kuze kube late nekuthina endlini yathi ukuthi ingubo yakhona imanti lenye uyakuthola silala etigodweni la awunothatha umbhede ufake la egcineni kuyasha la kuhlala kushile la ngala uva ngala mlilo sifuna siyocisha ngala mlilo iplastic leli. Vha muhashi wa tsireledzo ya vhadzulapo vho tsivhudza uri vhadzulapo na vhareili vha dzule vho fhaṱuwa dzibadani. Cela abashayeli betimoto kuyo yonke iprovince ukuthi babe careful kakhulu njengobe imigwaqo ishelela kwamanje kuvaleke iN11 ngenxa yesnow lapha between Newcastle neFoxrust. Also iN3 nayo iaffectekile particularly kuleli hlangothini la seMpumalanga. Musi mutsho wo rothola u tshi khou bvela phanḓa vhadzulapo vha khou tsivhudza uri vha tsireledzee. Tshanḓa tsha minista wa muhasho wa zwa maḓaka vhureakhovhe khathihi na mupo vho Benny Swart vari vhaswa kha vha ṱole sekithara dzine dza nga tshidza mupo u itela u sika mishumo. U ya nga vha Stats SA tshivhalo tsha vhathu vha sa shumiho tsho gonyoya kha phesenthe dza 33.6. Muhasho uyu kha ṱano ḽa mabuḓo ḽa maḓuvha mararu ḽine ḽa pfi Green Careers Expo sentharani ya zwa mitambo ya Ṅwakura Mahlodi ngei Sishihu nnḓa Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Zwinzhi kha muvhigo nga ramafhungo washu Rendani Raliphaswa. Hapo nenda baone ndi sentharani no pfi Ṅwakura Mahlodi Sishihu nnḓa ḓorobo ya Polokwane hune vha khou vhona vhagudiswa vho ṱangana kana vho kuvhanganya kha heneyi senthara vho vhidziwa nga vha muhasho wa maḓaka mupo na vhureakhovhe hu vha pfumbudza kha mabuḓo o fhambanaho. Vhagudiswa vha paḓaho zwigidi zwiraru vho kuvhangana afhanoni. Vhagudiswa vha bva kha zwiṱiriki zwo fhambanaho vunḓu na Limpopo vha khou pfumbudziwa nga mabuḓo o fhambanaho kha uno muhasho. Ro vhona muthusa minista vho Benny Swart vha tshi khou ṱuṱuwedza vhagudiswa uri vha ḓidzhenise kha mabuḓo ane a ḓo tsireledza mupo. Zwa zwino ndi na muṅwe mugudiswa wo bva kha tshiṅwe tshikolo na ene hafhanoni hu na zwinzhi zwe a guda zwone ane a ḓo ri vhudza zwori na musi o guda mini. You were just telling me that you went to all these stalls and they were telling you careers that will help you, and you didn't know anything rather about careers within the environmental sector. What I've learned here, it's true. I really didn't have much information about environmental sciences and everything like that because my main focus was all about health. I wanted to focus on the health sector, like medicine, nursing, physiotherapy, and all of those stuff. So like coming here, learning about the environment just made me think more and have interest that there's really something else to do. Just like they've explained that you have to know what you are good at. If you know that you're not good with maths and science, there's always an opportunity with English and with geography and stuff like that. So I've also learned like that we have to care for our environment, care for the nature, so that like we can become engineers, we can help those who don't have information because everyone is now depending on the future generation. You told me that you went to the disaster management store. What is it that you learned today? And also, do you think that you can pursue a career in that environment? Yes, I went to the disaster management section and then they taught us about the machine, they taught us about nature and pollution. Hoyo noni ndi muṅwe mugudiswa ane a vha fhanoni hune vho kuvhangana u ḓivha zwinzhi nga mabuḓo ane a vha fhasi ha muhasho wa maḓaka mupo na vhureakhovhe. Nṋe ndi Rendani Raliphaswa wa mafhungo a SABC ndi hanefha ḓoroboni ya Polokwane. Komishini ya tsedzuluso ya maḓlanga yo sala i si tshena zwiṅwe zwine ya nga ita zwone nga nnḓa u fhirisela phanḓa vhuṱanzi ha muraḓo wa phalamennde vho Faidel Adams nga murahu musi vho swikisa tshitatamennde tshavho madekwe tsha u fhindula ḽiṅwalo ḽe vha rumeliwa nga komishini yeneyi nga ṅwedzi wa Tshimedzi mahoḽa. Fhedzi naho zwo ralo izwi a zwo ngo imisa tsedzuluso kha tshiimiswa tsha u lwa na vhutshinyi tsha IDEC. Izwi katela na zwine ya pfi minista wa muhasho wa mapholisa o imiswa u shuma vho Senzo Mchunu vho ṋekedza khethekanyo ya IDEC muvhigo u songo khunyelelaho. It seems to me that you are not taking this commission seriously. And starting from now and going forward, you should not treat this commission the way you have thus far. Because every and anything you've said thus far is just totally unbelievable. I do not believe it.
This should mean that you cannot function at Parliament as a parliamentarian. And it also suggests that you are not even taking the people that you are supposed to serve seriously, if for as long as you suggest is the case, you have been using a laptop that you basically cannot use. You are not taking us as a commission seriously, and I would dare say you are not even taking the people that you are supposed to serve seriously. Starting from now going forward, you must take this commission seriously, Mr. Adams. vamhosha vulamukanyi wandazamira yotibe miraru ine yakhoti ukhwinipadziwa uri lushaka lutayise vupfiwa halo khayo. Izwi ndi ndingedzo za muvhuso za ushandukisa mashumele a mulayo a lino shango khathi na uvala mabuli ovuleyaho zwichida kha milayo ya uchinyi ya lino shango. Iyi milayo yotibe miraru ikatela zobviwa migodi nga nda mulayo khathi na mulayo une wakwama zwa utunga zikhakhathi na milandu mihulwane. Lushaka lukotutuweza uri luvale khwiniso za milayo yotibe iyi khathi na unekeza makumedzwa. In terms of the mining amendments, the general mining amendment laws, what it means is that currently, whether you are a runner, you are a kingpin or anything, there is no law that defines or criminalizes or makes it an offense to be involved in illegal mining. So what we are starting with is that let's start and ensuring that actually there is an offense in terms of illegal mining. I remember at some point somebody was asking me that the Zamazamas have been arrested and what the magistrate charged them with was actually in terms of violation of the migration laws instead of being actually in the illegal activity. So it becomes difficult for the investigators to deal with this area of work, and this was proposed by net joints as part of what needed to respond to the challenges that they are facing when they do the operations and when they have to ensure success in terms of the work. So we believe that the fines, the conviction, are sufficient enough to deal with the entire value chain and therefore also ensure conviction of all those are involved. I think one of the key elements in the legislation is, first of all, giving right of appearance to all legal practitioners, both attorneys and advocates who have been admitted to practice. Previously, there were differential standards of experience required for attorneys to appear in different courts of our country, whereas those who had been admitted as advocates got automatic right of appearance in all courts of the country. So I think that alone is going to give black women and young practitioners much greater access to appear in the highest courts of the land. Vasongotuchera kule rikobuya richipedzisa mapungu ashu musero piranga mavengereni. Rikodopra patanganedza mapungu na Tshivenda pano ka SABC 2, SABC Plus kati na kali haye. Mukomishinari wa mapholisa vundu la Northwest Lieutenant General Peter Adams vari vakukwatisa chanda siyani la upelisa zwiito zobviwa migodi nga nda mulayo one vari mazhendedzi ya mulayo kati na kampani za migodi vakushumisana ulwa na thaidzo iyi ine vari ikuhulela. Vo Adams vombana para mafhungo nge Potchefstroom nga murahu awonala zwitumbu zwa 14 mugodini wa kale zwine zwakujiwa sa chiwo chobvipesaho cha mpfudza migodini kha miṅwaha isigati yopelaho. Chiwo chenechi chikuvusa mbilahelo zine vathu vava nadzo malugana na khombo za ubviwa migodi nga nda mulayo kati na zigwada zwa vuchinyi zwine zwakushuma milongani ya kale ya migodi. Mapholisa vari vakudokhwathisa mafulo avo uitela uthivela zimwe mpfu kati na ujela vukando vathu vane vakokwameya. Our investigation is going to uncover what actually happened there, and then we will take it from there. But those that are part of the value chain,
is obviously part of the group of people that we are looking at, especially in areas where illicit mining is prevalent. That people that is involved in that value chain lives a life, and not the ones that we would find digging there. Those higher up live a life that normally one will have to make sense on how is it that they can afford to live this life if this is an ordinary businessman or a person working somewhere. And that's where, you know, we need to get in and say, okay, what is then, where do you get this proceeds from to put you in a position to live this life that seems to be lavish and beyond your means? And it's only then that we are going to make sense to say, okay, this might be the proceeds of crime, and we will need to get a little bit deeper. vakomishini pfanelo za vathu vunḓuni la Limpopo vari vha khou kwamea vhukuma nga tshivhalo tshine tsha vha nṱha tsha mbilaelo dza nḓisedzo ya tshumelo dzine vha khou dzi ṱanganedza u mona na vunḓu ḽoṱhe. Nga nnḓa zwenezwo khomishini iyi i khou dovha hafhu ya khwaṱhisedza uri yo isa masipala wa Mukgalakwe na tshiṱirikini tsha Mupani khothe malugana na zwine vha ri ndi u badelwa masipala u lugisa u elela storage hunzhi nga fhasi hawo. Ndi fhethu he ra ḓo dalela ra tou zwi vhona nga maṱo uri ni hafha fhethu nyimele a si yavhuḓi na luthihi ngori ri khou amba nga maḓi hayo a no khou bva dzi toilet a khou dzhena dzi nḓuni a khou elela zwiṱaraṱani vhana vha khou tamba vha khou hwala malwadze ndi uri hu vha hu sokou ṱangana na hoṱhe. Zwino a zwi ri fari zwavhuḓi riṋe sa khomishini ya pfanelo dza vhathu. Ra dovha ra sedza na zwa uri vha sedza masipala wa Mukgalakwe ndi kale ri tshi khou amba navho ri tshi khou zama vha sumbedzisa uri a u lugisiwe, ro vhuya ra tou fhedzisela ro ya khothe ro tou lindela ḓuvha ḽa khothe uri ri kone u ḓivha zwa uri ḓi lini khothe navho. Vaino khasho ya lushaka ya SABC vari vho lugela u hasha khetho dza mivhuso yapo dzine dza khou ḓa naho vha tshi ri vha khou ṱoḓa iṅwe thuso ya masheleni uri vha kone u swikelela zwipikwa zwavho. Vhahulwane vha SABC vho ḓivhonadza phanḓa ha komiti ya phalamennde ya zwa vhudavhidzano ṋamusi he vha amba uri vha khou ṱoḓa maṅwe masheleni u itela u ṱavhanyisa khasho ya dzikhetho khathihi na mushumo wavho sa dzomo ḽa lushaka. Muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa SABC vho Nomsa Tshavheli vha ri tsheo dza ndambedzo dza masheleni dzi ḓo vha na masiandaitwa kha mashumele khathihi na kha vhashumi. Vha ri ndugiselo dzo fhelelaho dza SABC dza khetho dzenedzi dzi ḓo bva kha uri vha khou wana thuso ya lushakaḓe ya masheleni. The elections are on the 4th of November, and some of that requirement is a technology requirement in terms of capacitating our broadcasting capability. We will not be able to actually procure and deploy on time. Zwa zwino ri khou vhedzisela mafhungo zwa ikonomi. Rannda i khou vhonala yo dzika musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasini. Dolara kheila i khou ita R16.17, bondo i khou ita R21.83, euro i khou ita R18.67, mathina pula ya Botswana i khou ita R1.13. Zwi tshi ḓa kha mikovhe phala JSE yone i khou vhonala i fhasi. Ri tshi ya kha zwibveledzwa musuku khou ḽa u khou ita 4,392, platinum i khou ita 1,744, mathina oil i songo kunakiswaho i khou ita $87.85 nga fagi. Tshivhalo tsha vhathu vha sa shumiho fhano Afrika Tshipembe tsho engedzea hone mbalombalo dza zwino dzi khou sumbedza uri tshivhalo tsha vhathu vha sinaho mishumo tsho gonya u mona na mavunḓu manzhi kha kotara ya vhuvhili ya ṅwaha. Muhulwane wa Stats SA Vho Risenga Maluleke vha ri ho vha na u gonyela nṱha ha vhathu vha sa shumiho mavunḓuni ya rathi e mbalombalo idzo dza hulela vunḓuni la Eastern Cape khathihi na ngei vunḓuni la North West. Vhadzulapo vha ḽino shango vho no fhira miḽioni dza 5.5 a vha na mishumo nahone tshiimo tshenetshi tsho kalula kha vhaswa vha miṅwaha ya vhukati ya 15 na 24 vhane vha ita phesenthe dza 40. We are saying that youth aged between 15 to 24 years, as well as those aged 25 to 34 years, continue to have the highest unemployment rates, sitting at 62.8% and 41.8% respectively. And of course, when we look at their absorption rate, they remain lowest, with those aged 15 to 24 years having the absorption rate of 10.1%, and those aged 25 to 34 years with the absorption rate of 42.5%. And of course, those 15 to 24 years, their labor force participation rate
is the lowest, sitting at 27.1%. ngeno Johannesburg asiyone phepho phezu fori zwiḓovha zwo ima nga nḓila ḓe madekwana namusi na uya matshelo dzivhulwani ṋenjelele u khou ridela na mutsho avhe madekwana vhuḓi yowa. Madikwana rukwatha zo zvorukhosa mtshoshi madikwana no yakhala machelo ngo rukona mtsho mvula zo ne manda kasite zo zo bvadwa kati ya zo bari zo debula honya mtsho makola so tawo kula kona ni pala kasite zo ri ndizwa ukati ya shango chakala machelo kudofora mtsho mvula kubra pana una zo ne manda kasite zo zo pela shango bvadwa honya mvula zila kudofora zo kasite zo zo debula honya kasite zo ri ndizwa kubera kona mtsho no ri ndiwa makola so tawo hote pizza udiba na tsidzo zinza hone no kusimera kola mtsho mahado ko bana kasite zo ri zo vundula Free State vundu lampona katsa zo vundula labor la KwaZulu Natal risongwangwa na zobori kamsi dizongo zvavundula Gauteng honya dopro wana mchwamu ya dine manda khele kula kasite zobori dizobkobra honya mye kile ko dopo ya raibone kubudzula kasite zobori dizophenela shangwina bori ndiyakapa khatina phenela shangwina bori ndiyabodwa chakala mashoko dopo mcho wamu dine manda kolo kubana kasite zobori zophenela shangwina bori ndiyapembe kati na kazo spido zobori dizobkobera pizza zino de verapanda ramdollar zomro fiso ushkokalwa nga degrees Celsius malota Africa shimero ko tmanga vundula shilo bori la Gauteng na ko nori kasite zovundile ko na mcho bori dopo rothola una ko ziwana kila skira 14 par doro pressure zanteza zeta 11 pala Johannesburg kati na 12 pone boni ya ferena kera chipala panda chaka vundila bori divundila ya vundila lipopo na ne par kwa mchobori do ko rotla kasita zinyo za vunduli ndra kudzora kila zidoshka pala ka 18 tsanin zari 17 pala pulukwane kati na 16 pone bori ndiya thondo chipala panda chaka vundila bori vundila mpumala ngane pa kwa mchobori do vo ko rotola kana mchobori honya mchono wa mroto wa panda kadwala mchobori ya rado zona kila skita 13 pala Carolina zari 16 bombela kati na 13 pala Mkontor chaka vundila bori divundula bori la KwaZulu Natal nane pa kwa mchono bori udo korotwa kala machero kasita zinzo vudeli na kudzona zanteza tsikuska pala ka 11 pala Pietermaritzburg zayari 18 pala Durban ya bori nda Durban kati na 16 pala Port Shepstone machacha kavundile bori vundu na bori ndila Eastern Cape nane pa ndi mchono bori udo korotwa kala machero ne zadoska pala ka 14 pala Malitswa zanteza zoska 15 pala Mthatha kati na 13 pone bori ndia Komani songo na 16 pala pone bori ndia Makhanda chipala panda chaka vundile bori vundu la Western Cape nane pa kwa mchono bori udo korotwa kala machero na zadoska pala ka 18 pala Worcester zari 17 pala Beaufort West kati na 18 pala Amana Sarchaka vundle bari vundo la Northern Cape na par kom chobri udobo korotla kala machero uneza doska pala ka 16 Kuruman zai 16 pala Kimberley kati na 16 pone bari ndia DR chaka vundle bari vundo la Free State nani par kom mchoro udobo korotla kala machero uneza doska pala ka 13 pala Kroonstad zari 10 Frankfurt kati na 8 pone bari ndia Bethlehem mata so zino potipetsa ngavundla shule bari vundo la Northwest na ko mchoro bari udobo korotla kala machero uneza tesa doska pala ka 15 pala Rustenburg zanteza zoska ka 14 para Osoza katina 15 maikenge songo angwana 18 pone bari ndia toska matanga ndo ngazobva katafala mucho zozora fazoni marikona anotere udasikwa vode nda